megalayapost.news. Nagajing Subah Wakasanam Ragawanshi Kala Armet Kipulit Kejela Hadim Melawan Rakyat Kesanam Syah Shillong Hinin Kamit Kelara No Syah Ganesh Das Hospital Shillong Banlet Phates Hendekat Kum ke report na Ganesh Das Hospital Lam Pentikena Wakasanam Kampat Armet Setia Katkum ke khabar belayo alum Kipulit Kejela Kelawan Rakyat Kesanam Ragawanshi Hinin Kamit Syah Sirdar Police Station Shillong Bat Kisangut Pat Kirunan Kelapoi Mentaka Step Hakabala Ra Bet Syah Sirdar Police Station Shillong Ban Beteng Ya Gajing Tokit Keman perkemau ke sunam kelayat ho bad uraja Ragawanshi ha ka kharbai tarik ujemang ban menta kesingi ka kharbai tarik ujliu baladap Shibnai pura batang hapo Shibnai ke jing tho sangkurim kala hapoi Shillong ban sha tokit na ke jing keno donfti ban penyap yo raja ukurim jaka Syasora kibelawan honeymoon Syasora kebala penkiwin na ke jingburi ya ki kamsniu bade hadian belayo kem gipulit la paulut ke jing shisha maka donfti penyap yo raja Ragawanshi lem bad ki perlok jengka ka sunam kelawan poi Syasora ka arpaur tarik ujemang arja San balau kurim Raja Ragawanshi beritang gasing babot kila jar ngai bar hak arterik ujliu lalap ya kamedyap raja najan wai saudong hasora bad da gajing tokit benia lala ban pau gajing shisha halor ki kambut tu kasonam ringkat ki perlok jengka अंदर आने मत दो देखो अंदर आने मत megalayapost.news.